okutambuza omusharaba kwebembirwe Reverend Father Rodrigo Patience akwatanise na memba wa parliament ahabwa abakazi ba Bushenyi Katsime Anet Mugisha kutandikira hari cumuro kurabira cya Bujimbo mu tawuni kandi ukuhenderira hakereziya ya Buhimba. Abantu bijuka kubonabona kwa mukama w'iti Yesu Kristo twena twabantu bonabona umuringo gwe kuyabona bwinemu tureba twabantu tambora harimwe biceka byinji hamwe kwefubira harimu okuhayo omwana arahanga akizo museji yabo mukozi ahebyo kurya byabe bitari ebice byabe biruho akaba turayinga turabo biyaza galili anyanza uyashanga petere byanyanja bimuburire akamuhereza omusha akaba multiply nakatimba kakashata kuruka kandi msimama mnonga akamba no munyadini naza musista weni msima Reverend Father Denis Abigabo Rugana mukuru wa Buhimba asimera abikiriza ahabwa okuhayo bakatambuza omusharaba okwetorora kilomita 15. Mwebare kwizana Yesu, mwebare kugenda nawe mukubonabona kwe, mwebare byone mwamusaba twinama sikongo na nko kuyafa na nabyone bitwamukwasa na izagaruka tuzokere nabyo. Omugandi ordinary ya Kamwenjo mu district niye mu kutambuza omusharaba kwabo kubire no kwerwa haba byo kwerinda ababire no baborekero kubine kutambura. Reverend Father Mshunguzi Francisco nuwayebembera abikiriza abo kutambuza Omuhanda gw'omusharaba ogu kandi oguhona shoborire no burunjo bugurumo. Kandi cece izoba tugisanyike kutambana na Yesu Kristo mukubona bona kuyetwa banawe ni gucyusa byinji okufa kwa Kristo okubona bonetse bwakwe kandi gututera ibanja yitwe kabantu abari kunde dina bakorera Kristo okuri imirimo ya ruhanga okwange kibi okwikiriza Kristo kuno mujuni witu uko mu Kristo kutambuza Omuhanda gw'omusharaba ogu ni nyizusya Burundi ni nyijuka Yesu Kristo kuyabe nabona kuba kuyabona bwene kuyahekera Omuhanda gw'omusharaba. Twazo mu district ya Kanungu abakristo bashabira kugumisiza omushasa hamwe no kwetisa ebibyabo kandi abantu binje nibo begisoro mu kutambuza Omuhanda gw'omusharaba omutawuni kanso ya Kanungu kandi batandikire Riyonza mpaka hakereziya ya Machiro. Father Celestine biryo muhanje urwana mukuru wa Machiro Parish nuwayebembira okushaba mu kutambuza omusharaba. Eyo kwatweshe omusharaba turaba turi kugira ngo ebizibu byeitu emiraba na muyetu yona tujiheke kandi tubonabone ko Kristo nawe yabasize kubonabona amusharaba kugira ngo yaba ari kuzoka tubone kushemererwa nawe sanga yafire tubamuhenda amaguru onka umwe byaabo umukristo murungi nogwe urahamisiriza mu busasibwe akabwihanganira kugira ngo Kristo wari kuratera nawe akabanza yabure bwene kushanga tujya abakurisi ba Kristo kire kikatabasa kutujunguza omagarage enjuma yengano Amakoraga gasha kwa Abraham Muganzi, Anthony Twine na Weza Wilfred. Onka kweri kujunda ne yora munonga